umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba mu minsi ishize yari yavuye ku rubuga nkoranyambaga rwa X rwahoze rwitwa Twitter. Yarusezeyeho nyuma yuko yakunze kwandikaho amagambo yibazwaho na benshi ndetse rimwe na rimwe agateza ibibazo by'ububanyi n'amahanga hagati y'igihugu cye n'inshuti zacyo. Gusa mu kuva kuri urwo rubuga rwa X nabwo abantu bavugaga ko atazatinda kurugarukaho. Ni nako byagenze koko. Mu cyumweru kimwe yaramaze kugaruka. Akigaruka yabwiye abantu ati I'm back again, ndagarutse. Abantu barabizi ko kuri uru rubuga yandikaho ibyo atekereza byose ntacyo aciye ku ruhande. Muri ibi bibazo birimo kuba mu karere k'ibiyaga binini, General Kainerugaba kuri iyi nshuro yakebuye umuyobozi w'ishyaka rya Economic Freedom Fighters EFF ryo muri Afurika y'Epfo Bwana Julius Malema, wibasiye cyane Perezida wa Repubulika Paul Kagame na Yoweri Museveni wa Uganda, abashinja uruhare mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Kongo ndetse n'urupfu rw'abasirikare ba Afurika y'Epfo bayiguyemo. Reka tuvuge kuri riterana amagambo hagati y'aba bagabo. Mu ijambo rye ryo ku itariki ya 3 muri uku kwezi kwa kabiri, Julius Malema yasabye ubutegetsi bwa Afurika y'Epfo kudakomeza gufata u Rwanda nk'inshuti, ashinja Perezida Paul Kagame gufasha M23 no kugira uruhare mu rupfu rw'abasirikare ba Afurika y'Epfo baguye muri Kongo. Malema yavuze ibi mu gihe mu kiganiro Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa yagiranye na Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Ramaphosa yamubwiye ko abasirikare b'igihugu cye bagera kuri 14 baguye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bishwe n'igisirikare cya Kongo. Ikindi kandi ubuyobozi bw'u Rwanda ntabwo bwahomye kuvuga ko M23 ari abanyekongo baharanira uburenganzira bwabo, ko ibyo leta ya Kongo yitwaza ibitirira u Rwanda ari ibinyoma bidafite ishingiro ndetse no kugerageza kwihunza inshingano. Mu gusubiza ku byatangajwe na Julius Malema, General Kainerugaba abinyujije ku rubuga rwa X kuri uyu wa kabiri ku itariki ya 4 y'ukwezi kwa kabiri, yabwiye Malema ko atagomba gusebya se na se wabo. Aha yavugaga se Perezida Museveni na Perezida Paul Kagame akunze kwita uncle. Yaragize ati umuvandimwe wanjye Julius Malema agomba kurekeraho gusebya data na data wacu. Ati ibyo ni bibi cyane kuri we kandi ntabwo bikenewe na gato. Ati ahubwo yarakwiye kuza akavugana natwe. Ati Perezida Cyril Ramaphosa ni umugabo mwiza, nta muntu ukwiye kumusuzugura. Ati turamwubaha cyane, atunze inka z'abanyankore, nta muntu ukwiye kumutuka. Yongeyeho ati kohereza ingabo za Afurika y'Epfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntabwo byari bikwiye mu buryo bwari bwo bwose. Ariko abavandimwe bacu bo muri Afurika y'Epfo ntabwo bajya batugisha inama mbere yuko bakora ibintu byabo. Mu mvugo Julius Malema yakoresheje ashinja ubuyobozi bw'u Rwanda na Uganda kugira uruhare mu ntambara irimo kubera mu burasirazuba bwa Kongo, yashimangiye ko u Rwanda rurimo gutesha agaciro igisirikare cya Afurika y'Epfo. Asaba ko abasirikare b'igihugu cye basubira inyuma, byaba ngombwa bagasubira muri Afurika y'Epfo ngo bagategura gutera u Rwanda. Ati hari ikibazo gikomeye, nta bushobozi dufite, niyo mpamvu ntarimo kuvuga ngo tugende dutere. Ati ndimo kuvuga ngo tuveyo, twongere twishyire hamwe, twongere twitoze, hanyuma niba u Rwanda rufite aho ruhuriye n'ibi ngibi turutere. Ati ntabwo tuzemera ko u Rwanda rudutegeka, nta nubwo tuzemera ko Perezida Kagame avugisha Cyril nk'uko yamuvugishije. Ati turabizi Cyril ni umunyantege nke, ariko yabaye perezida w'igihugu cyacu. Bwana Malema yavuze ko igisirikare cy'igihugu cyabo ngo cyasebye cyane bitewe n'ibyabereye muri Kongo, aho kuri ubu abasirikare babo bariyo, ibirindiro byabo bigenzurwa na M23, hakaba ariyo basaba uruhushya ku kintu cyose bagiye gukora nubwo itigeze bambura intwaro. Atugomba kubanza gukemura ibibazo byawe mbere yuko ujya gufasha abandi. Igisirikare cya Afurika y'Epfo kuri ubu ngubu ntabwo kiri ku murongo. Uyu munsi abasirikare ba Afurika y'Epfo bari baragiye mu ntambara mu burasirazuba bwa Kongo bamanitse amaboko ubwo M23 yafataga umujyi wa Goma, ndetse abagera kuri 14 nibo byamaze kwemezwa ko baguye muri iyo ntambara. Ku rundi ruhande, abadepite muri Afurika y'Epfo mu ijoro ryo kuri uyu wa kabiri ntabwo banyuzwe n'ibisobanuro by'umugaba mukuru w'ingabo z'icyo gihugu General Ruzani Makwanya. Wababwiye ko imirambo y'abasirikare b'icyo gihugu baguye mu mirwano mu burasirazuba bwa Kongo ivanwayo kuri uyu wa 3 kuri iyi tariki ya 5 Gashyantare. Aba badepite berekanye ko ari ibintu bidashoboka kubera ko ikibuga cy'indege cya Goma ngo kirafunze.
n'inzira bahawe n'u Rwanda ngo barayanze. Ibi babigarutseho ubwo Minisitiri w'Ingabo muri Afurika y'Epfo Angie Motshekga ndetse n'umugaba mukuru wazo General Ruzani Bahwanya bari imbere ya komisiyo ifite mu nshingano umutekano n'abahoze mu ngabo mu nteko ishinga amategeko, basobanuraga uko ikibazo cy'umutekano kifashe mu burasirazuba bwa Kongo ndetse n'imibereho y'abasirikare b'icyo gihugu boherejwe mu butumwa. Abajijwe igihe imirambo y'abasirikare ba Afurika y'Epfo baherutse kugwa ku rugamba muri Kongo izagerezwa mu gihugu kugira ngo ishyingurwe mu cyubahiro, umugaba mukuru w'ingabo yasubije ko izahagera kuri uyu wa gatatu. Ati ku kijyanye n'ikibajijwe ngo ni ryari tuzabona imirambo y'abacu, ati nasubiza mu ntero rimwe, nejo. Depite Karl Niehaus ntabwo yanyuzwe n'icyo gisubizo, avuga ko umugaba mukuru w'ingabo asa n'urimo kubakinisha cyangwa se kubabwira ibidashoboka, kubera ko iyo mirambo ngo idashobora kuva i Goma aho abasirikare babo bari kandi ikibuga cy'indege gifunze. Ati simbizi, ejo tuzaba tureba. Niehaus yongeyeho ko n'u Rwanda rwabahaye uruhushya rwo gukoresha ikibuga cy'indege cyarwo kugira ngo babashe gukura abo basirikare baguye ku rugamba muri Kongo, ariko abayobozi babo ngo barabyanga. Ati Perezida Kagame yahaye Afurika y'Epfo uruhushya rwo gukoresha inzira yo mu Rwanda, ariko Afurika y'Epfo ibibona nk'agasuzuguro, ihitamo kudakoresha ayo mahirwe. Ati nta mashanyarazi ari mu buruhukiro rw'aho iyo mirambo iri, none yatangiye kubora. Ati ibi ni ishavu ku miryango ndetse no ku gihugu cyacu cyose. Uyu mudepite wari warakaye cyane yarakomeje ati moteri yo mu ruhukiro yashizemo amavuta, abakomeretse ntabwo bakirimo kubona ubuvuzi. Ati ikindi gikomeye nuko abasirikare ba Afurika y'Epfo barigoma mu burasirazuba bwa Kongo bagoswe na M23, ntabwo bemerewe kugira aho bajya cyangwa se kubona ibyo kurya. Ati kandi nibyo koko mu mwaka ushize hari abasirikare 10 bapfuye, uyu mwaka hapfa abandi. Rero muri rusange mu mezi 6 ashize hamaze gupfa abasirikare 24. Abadepite bagaragaje ko batanyuzwe n'ibisobanuro bahawe n'aba bayobozi, bavuga ko kohereza abasirikare muri Kongo byari bimeze nko kubaroha, kubera ko mu masezerano y'ubutumwa bari bagiyemo ngo kwari ugufasha leta ya Kongo kurwanya imitwe yitwaje intwaro iriyo, ariko bagaragaza ko bohereje abasirikare batiteguye. Abagize inteko ishinga amategeko ya Afurika y'Epfo basabye abayobozi barimo Minisitiri w'Ingabo n'umugaba mukuru w'ingabo kwegura, kubera ko biragaragara ko ntacyo barimo gukora mu gihe abasirikare b'icyo gihugu bari mu kaga mu burasirazuba bwa Kongo. Ibi bije nyuma yaho hari umusirikare ushinzwe itumanaho n'ikoranabuhanga mu gisirikare cya Uganda UPDF watawe muri yombi nyuma yo kwishyurwa $300 by'amadolari n'igihugu cyo mu muryango w'ubukungu n'iterambere rya Afurika y'Amajyepfo SADC ngo abafashe kumviriza ibiganiro by'ingabo z'iki gihugu. Umunyamakuru akaba n'umusesenguzi mu bya politike Andrew Mwenda yatangaje ko ubwo yaganiraga n'umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba ku ntambara arimo kurwana yo kurandura ruswa mu ngabo z'igihugu no muri Minisiteri y'Ingabo, yamubwiye ko hari abatangiye gutabwa muri yombi. Ati inzego za gisirikare zataye muri yombi umuyobozi ukuriye ishami ry'itumanaho n'ikoranabuhanga muri UPDF kubera ko yishyuwe $300 by'amadolari n'igihugu cyo muri SADC kugira ngo kijye cyumviriza ibiganiro by'abasirikare ba Uganda. Yahamije ko nyuma yitabwa muri yombi y'uyu muyobozi amafaranga yose yari yishyuwe yayahaye UPDF. Inzego za gisirikare muri Uganda zimaze iminsi zisaba abasirikare kwirinda ruswa kubera ko ibanza gusenya urwego nyuma ikagera ku gihugu cyose. Ku rundi ruhande muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igitutu gikomeje kuba cyinshi kuri President Antoine Felix Tshisekedi kubera intambara ahanganyemo n'umutwe wa M23. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yahamagaje inama idasanzwe y'inteko ishinga amategeko ku ruhande rw'abadepite na Sena ngo bige ku kibazo cy'umutekano mu burasirazuba bw'igihugu cye, by'umwihariko ifatwa rya Goma. Tshisekedi ari mu ngorane n'igitutu cyinshi mu gihe mu mujyi wa Goma uri mu maboko ya M23 bivugwa ko hatekanye ndetse ibinyamakuru bitandukanye birahasura buri munsi. Uyu mujyi wa Goma ku itariki ya 26 y'ukwezi kwa mbere nibwo wafashwe n'umutwe wa M23. Unatangaza ko mu gihe imirwano idahagaze ngo hashyirwe ingufu mu biganiro uyu mutwe uzakomeza ukagera ni Kinshasa, nk'uko bitangazwa n'ibinyamakuru bitandukanye birimo igihe.com. Ngiyo byatumye mu ijoro ryo ku itariki ya 3 y'ukwezi kwa kabiri
Perezida Tshisekedi atumaho perezida w'inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite Vital Kamerhe n'uwa Sena Jean-Michel Sama Lukonde ngo bategure inteko rusange idasanzwe yiga ku ifatwa rya Goma. Ni nyuma y'uko iki gihugu cyagiye gisaba amahanga gufatira ibihano u Rwanda gishinja gufasha M23, ariko ibintu bikunde. Mu bihe bitandukanye u Rwanda rwagiye rugaragaza ko kuruhuza n'ibibazo bya M23 ari ukwihuza inshingano kwa Perezida Tshisekedi. Hashize imyaka irenga 3 intambara mu burasirazuba bwa Kongo yubuye, ubwo umutwe wa M23 urwanira uburenganzira bw'abatutsi n'abavuga ikinyarwanda wongeraga gufata intwaro kubera bene wabo bicwaga batwikirwa abandi bagahunga. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifite impunzi ibihumbi magana ziri mu karere zahunze kwicwa. Goma, umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, umaze icyumweru kirenga mu maboko y'umutwe wa M23 watsinze ingabo za leta n'imitwe bari bafatanyije irimo FDLR, Wazalendo, ingabo z'u Burundi, iz Afrika y'Epfo n'abacanshuro bo muri Romania. Ibinyamakuru bitandukanye bisura uyu mujyi biremeza ko uyu mujyi uyu munsi utekanye. Abaturage muri Goma batangiye gusubira mu kazi kabo, ndetse abaganira n'ibinyamakuru bitandukanye bemeza ko batekanye, bitandukanye nuko byahoze mbere. Mu mpera z'icyumweru gishize ikinyamakuru Igihe cyatembereye muri uyu mujyi wa Goma mu bice bitandukanye, kuva ku mupaka w'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo La Corniche kugera ahitwa mu Birere, Guvernora, Quartier Les Volcans n'ahandi. Umunyamakuru w'iki kinyamakuru yavuze ko abaturage basubukuye ibikorwa byabo nk'ibisanzwe nubwo ibisigisigi by'intambara bikihagaragara. Hamwe mu hantu habereye urugamba rukomeye ni ku musozi wa Goma uzwi nka Mongoma. Abatuye muri ako gace bavuze ko kuwa kabiri ariho abasirikare ba Kongo bari banze kuva ku izima bari mu kigo cya gisirikare cya Katindo kiri mu mujyi wa Goma rwagati. Muri Katindo niho ku munsi wa kabiri w'imirwano igoma hari nk'ibirindiro bikuru by'abarwanyi ba Wazalendo n'ingabo za FARDC. Uwageraga ku marembo ya Katindo mu mpera z'icyumweru kimwe n'ahandi hose yasangaga ingabo za M23 arizo zirimo kugenzura umutekano. Hafi aho hari ibimenyetso by'uko habereye imirwano ikomeye cyane n'ikimenyimenyi. Hari imodoka ya gisirikare yari yikoreye ibikoresho birimo amasasu yahatwikiwe. Stade de l'Unité, imwe mu zikomeye ziri Goma, nayo ni hamwe mu habereye imirwano ikomeye. Usibye kuba wabona nk'ahantu amasasu yaguye ku rukuta, nta kindi kintu na kimwe kigaragaza ko habereye urugamba rukomeye. Mu bindi bice mu nzira zerekeza ku kibuga cy'indege cya Goma naho hari abarwanyi ba M23. Ku manywa y'ihangu aba basirikare babatambuka aho ngaho mu isoko, abaturage bababona babapepera. Habarwa ko nibura abasirikare barenga 2100 ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bishyize mu maboko y'ingabo za Loni MONUSCO ubwo imirwano yari ikajije umurego. Ntabwo haramenyekana ikigomba gukurikiraho kuri bo, niba bagomba kwishyikiriza umutwe wa M23 bakamanika amaboko nk'abatsinzwe, cyangwa se niba bazinjira mu Rwanda bahunga nk'uko bagenzi babo babigenje. Muri uyu mujyi hari abakozi b'umuryango wa Croix Rouge bazenguruka ibice bitandukanye by'uyu mujyi bagenzura niba nta mirambo ihari, cyane ko ari umujyi wabereyemo imirwano ikomeye cyane yanoguyemo abantu benshi. Ikibuga cy'indege cya Goma muri iki gihe ntabwo kirimo gukora. Goma ni umujyi uri ku buso bwa kilometero kare 75, ni hegitari zigera ku 7,000. Utuwe n'abaturage miliyoni 2 batuye mu buryo bucucitse. Ubukungu bw'uyu mujyi bwubakiye ku bucuruzi buciriritse. Ibi bikorwa byose bitunze abanyagoma muri iyi minsi byongeye gusubukura. Abayobozi b'umutwe wa M23 baherutse gutangaza ko nyuma yo kwigarurira umujyi wa Goma urugamba rukomeje mu bindi bice kugera Kinshasa kugira ngo bakureho ubutegetsi bwa Kongo. Mu gihe Goma bimeze bitya, abayobozi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakomeje kugerageza uko bashoboye kose ngo u Rwanda rufatirwe ibihano, ndetse naho rufite inyungu ku rwego mpuzamahanga hose zifungwe cyangwa zihagarikwe. Perezida wa Repubulika Paul Kagame aherutse kuvuga ko imbaraga zirimo gukoreshwa n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gusaba ko u Rwanda rufatirwa ibihano no gusaba ko amakipe yo ku mugabane w'Uburayi afitanye imikoranire n'u Rwanda asesa amasezerano, ngo ni imbaraga z'imfabusa, ahubwo ngo izo mbaraga bakwiye kuzerekeza mu gukemura ibibazo byabo. Perezida Paul Kagame yagarutse kuri ibi mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru wa CNN Larry Madowo.
cyagarukaga ku ngingo zitandukanye by'umwihariko ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Ubwo yarabajijwe icyo avuga ku byakozwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa byo kwandikira amakipe afitanye imikoranire na Visit Rwanda ariyo Arsenal yo mu Bwongereza, Bayern Munich yo mu Budage ndetse na Paris Saint-Germain yo mu Bufaransa, bayasaba guhagarika imikoranire n'u Rwanda, Perezida Paul Kagame yavuze ko barimo kuruhira ubusa. Ati imbaraga barimo gukoresha bajya gusaba Arsenal n'abandi turimo gukorana n'ibindi ni imbaraga zirimo gupfusa. Ati ntekereza ko bakerekeje izo mbaraga zabo mu gukemura ibibazo byabo no gushyira ku murongo politike yabo mu buryo buboneye. Nyuma y'uko umutwe wa M23 wigaruriye umujyi wa Goma n'utundi duce two mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, ubutegetsi bwa Kongo bwakajije umurego mu gushinja u Rwanda ko rurimo gukorana na M23 ndetse ko rufite ingabo muri Kongo, ari naho bandikiye amakipe afitanye imikoranire na Visit Rwanda. U Rwanda ruvuga ko ibirego leta ya Kongo ihora irushinja byo kugira uruhare mu mutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo ngo ari ibinyoma, ahubwo ngo nicengeza amatwara rigamije kwihunza ibibazo byabo. Perezida Kagame yanagarutse ku mikoranire iteye inkeke y'igisirikare cya Kongo n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR ugizwe n'abasize bakoze jenoside mu Rwanda. Ati ntabwo bashobora kugira FDLR muri Kongo ifite intwaro, iterwa inkunga na leta, iterwa ingabo mu bitugu n'abacanshuro, ifashwa n'ingabo z'u Burundi, hanyuma ngo ibintu bikomeze uko bisanzwe. Umunyamakuru Madoro yanamubajije niba intwaro M23 ikoresha itazihabwa n'u Rwanda kubera ko ari intwaro ziteye imbere zitapfa kwigonderwa n'inyeshyamba. Avuga ko ahubwo nyinshi ari iz'uwo mutwe wambuye FARDC, aho bagabaga ibitero kuri M23 ikabakubita inshuro ikabambura intwaro. Perezida Kagame kandi yanavuze ko ashize igihe atavugana na Perezida Tshisekedi ndetse ko ari ikibazo kuba ataranitabiriye inama idasanzwe y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba. Ati niba ufite ikibazo ugomba kureba imvano yacyo. Umuntu afite ikibazo hanyuma ntanagaragare mu biganiro byo gushaka igisubizo. Perezida Kagame yongeye kandi gushimangira ko ingabo z'umuryango w'ubukungu n'iterambere ry'ibihugu bya Afurika y'Epfo SADC ziri muri Kongo zitagiye mu butumwa bw'amahoro nk'uko bivugwa. Ati ntabwo ntekereza ko nabo ubwabo biyita ko bari mu butumwa bwo kugarura amahoro, kubera ko n'iki se bakoze cyo kugarura amahoro. Izi ngabo ziri mu butumwa buzwi nka SAMIDRC zageze mu burasirazuba bwa Kongo mu kwa 12 mu 2023 zisimbuye izari mu butumwa bw'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba. Umwihariko SAMIDRC yari ifite nuko yari yariyemeje kurwana na M23 bitandukanye n'ingabo za Afurika y'Uburasirazuba zo zasabwaga kwitambika impande zishyamiranye mu gihe hari hategerejwe ibiganiro by'amahoro. Ingabo za SADC kandi zagaragaje ko zagiye gutera ingabo mu bitugu FARDC n'imitwe bafatanyije, kubera ko ubwo uyu mutwe wajyaga gufata umujyi wa Goma wahanganye n'ihuriro ry'izo ngabo zose. Kuri iyo ngingo kandi Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yagaragaje ko ikibazo gikomeye gituma n'intambara idahagarara mu burasirazuba bwa Kongo ari uko umuryango mpuzamahanga ukomeje gutesha agaciro uburemere bw'ikibazo bigizwemo uruhare na bimwe mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi byamunzwe no kubugama. Yabigarutseho mu kiganiro kirambuye yagiranye na televiziyo Al Jazeera cyagarukaga ku mutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Yagarutse ku nkomoko y'ibibazo uhereye ku bukoloni, aho u Rwanda rwambuye ibice byarwo bikomekwa ku bindi bihugu birimo na Kongo. Ibyo bice bikajyananwa n'abaturage, ariko Kongo ikaba igihugu rukumbi cyanze kwemera abo bantu nk'abaturage bacyo. Minisitiri Nduhungirehe yanyuze mu nzira zose zatumye M23 ifata intwaro, agaragaza uburyo intumwa z'uyu mutwe zamaze amezi hafi 18 i Kinshasa zarabuze abo baganira ku kibazo bafite, ndetse na nyuma yo kwegura intwaro hagasinywa amasezerano ariko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikayatera ishoti. Yashimangiye ko ibyo byose umuryango mpuzamahanga ubyirengagiza nkana ugashyigikira leta ya Kongo. Yagaragaje ko uko kwirengagiza gusa n'ukwabaye mbere gato y'umwaka wa 1994, aho umugambi wa jenoside wategurwaga mu Rwanda bakavunira ibiti mu matwi. Kugeza jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 ibaye, abarenga miliyoni bakahasiga ubuzima. Abayikoze bagakomezanya ingengabitekerezo mu burasirazuba bwa Kongo.
yagaragaje uburyo uwo muryango wirengagije FDLR yasize ikoze jenoside mu Rwanda, none ikaba imaze imyaka hafi 30 mu burasirazuba bwa Kongo, aho ibangamiye umutekano w'u Rwanda, ariko byose bikirengagizwa. Ati dufite nk'ikibazo cy'itsinda ry'impuguke za Loni. Ni itsinda rigendera ku izina gusa, kubera ko rirabogama cyane. Abarigize bafata uruhande rumwe, ntibaha agaciro ikibazo cya FDLR, ndetse ntibumva ubugizi bwa nabi bugirirwa abanyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi. Mu nyandiko zabo ntaho ubona ibyo bintu. Bwana Nduhungirehe yatanze urugero ku kibazo cyabaye mu gace kitwa Nturo ko muri teritwari ya Masisi, aho mu kwezi kwa 10 mu 2023 imitwe yitwaje intwaro nka Wazalendo na Nyatura ifatanije n'igisirikare cya Kongo FARDC batwitse ingo 300 z'abanyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi, ariko iryo tsinda rya Loni rikaruca rikarumira. Ati ntabwo nigeze mbona n'umuntu n'umwe wo mu muryango mpuzamahanga, akanama ka Loni gashinzwe umutekano cyangwa se wo muri iryo tsinda rya Loni ry'inzobere anenga icyo kibazo. Umuryango mpuzamahanga urabogama ku buryo buteye agahinda, bigatuma ibibazo bidakemuka. Muri icyo kiganiro yanagarutse ku ruhare rw'ubutumwa bwa Loni bwo kugarura amahoro muri Kongo, MONUSCO, ugiye kumara imyaka 26. Yagaragaje ko ubu butumwa aho gukemura ibibazo ababurimo bakomeje kubiteza, ari nako bakandagira amahame ya Loni nkana. Yibukije ko zimwe mu nshingano akanama ka Loni gashinzwe umutekano kahaye MONUSCO yaje kuba MONUSCO ari uguhashya burundu na FDLR, ariko byarananiranye kubera ko imitwe yitwaje intwaro ibarizwa muri Kongo yikubye inshuro zitabarika. Ataho kuzana ibisubizo, MONUSCO yarabiteje. Ati iyo myaka irashize, ariko ubu ibibazo byarikubye ugereranije n'icyo gihe. Imitwe yitwaje intwaro yarikubye kandi MONUSCO irarebera. Ati navuga ko ari ugutsindwa gukomeye cyane kwa Loni nk'ubutumwa bwose yagiyemo nyuma y'ubwiswe UNAMIR bwo mu Rwanda mu 1994. Nduhungirehe yavuze ko MONUSCO aho kugarura amahoro yateje ibibazo, igeraho yiyemeza gufatanya n'igihugu kigamba ko kizatera ikindi kinyamuryango cya Loni, ndetse na FDLR yafatiwe ibihano n'umuryango w'abibumbye. Ati ni gute ingabo ziri mu butumwa bwa Loni zifatanya n'ihuriro ry'imitwe irimo wafatiwe ibihano na Loni? Ikindi, MONUSCO yafatanyije nanone n'ihuriro ryarimo abacanshuro b'abanyaburayi boherejwe muri Kongo mu buryo butubahirije amasezerano ya Loni yo mu 1989. Ibintu byose birimo kugenda nabi kuri MONUSCO. Loni n'akanama kayo bagomba kureba aho bipfira. Uyu muyobozi yanabajwe ku mvugo za Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wakunze kugaragaza ko nta mpungenge z'umutekano muke ziri mu Rwanda. Asubiza ko icyo kigaragaza ukwivuguruza gukomeye k'ubutegetsi bwa Kongo. Yavuze ko Tshisekedi avuga uko yiyibagije imbwirwaruhame yatanze mu bihe bitandukanye bishize, agaragaza ko azatera u Rwanda agakuraho ubuyobozi bwarwo, ubundi agahamya ko azarasa Kigali adakandagiye ku butaka bw'u Rwanda. Minisitiri Nduhungirehe yavuze ko u Rwanda rwahoze rugaragaza ubushake mu gukemura ibibazo mu buryo bwa politike, ariko Perezida Tshisekedi nabo bafatanya bagakomeza kwinangira, bakita M23 umutwe w'iterabwoba, abibutsa ko barimo guta umwanya, amafaranga n'ubuzima. Nyamara hari hakenewe kwimakaza amahoro, ibihugu bigaharanira iterambere. Yanavuze ko Perezida Paul Kagame yanagiranye ibiganiro n'abayobozi batandukanye, ibigaragaza uburyo u Rwanda ruhora rwifuriza akarere ibyiza. Yabajwe ku mubano w'u Rwanda na Amerika, cyane cyane muri iki gihe cy'intambara yo mu burasirazuba bwa Kongo. Minisitiri Nduhungirehe avuga ko u Rwanda rufitanye umubano mwiza na Amerika, yaba ku bademokrate cyangwa ku barepublika. Icyakora avuga ko mu minsi ishize u Rwanda rwahuye n'imbogamizi zikomeye ku butegetsi bwa Biden kuri iki kibazo. Ati babogamiraga ku ruhande rwa Kongo bigaragara. Ati bagatesha agaciro ibijyanye n'impungenge ku mutekano w'u Rwanda. Ati twizera ko ku buyobozi bwa Perezida Donald Trump dushobora kuganira ku buryo twakwimakaza amahoro mu burasirazuba bwa Kongo. Yashimangiye ko ibyo kuganira ku mutekano w'akarere hagati y'u Rwanda na Amerika byanatangiye kubera ko mu minsi ishize Perezida Paul Kagame yaganiriye n'umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Marco Rubio, agaragaza icyizere cy'uko mu minsi iri imbere hazafatwa uburyo bushya bwo kwimakaza amahoro mu karere, hagamijwe guteza imbere ubufatanye mu by'ubukungu, ishoramari n'ibindi bitashoboka hatari amahoro. Ingingo y'amabuye y'agaciro ya Kongo bivugwa ko yibwa n'u Rwanda
ihozwa mu kanwa ka Kinshasa yongeye kugaruka mu byabajijwe Minisitiri Nduhungirehe. Uyu muyobozi yavuze ko iyo ngiyo ari imvugo iciriritse cyane igamije kuyobya uburari ku bibazo nyakuri biri mu burasirazuba bwa Kongo. Agaragaza ko u Rwanda ruherereye mu bice bimwe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ibyumvikana ko amabuye ataba hamwe ngo handi ntahabe. Ati ninde wizera ko amabuye y'agaciro aba muri Kongo yagera ku mupaka washyizweho n'abakoloni akagarukiraho? Ati ni ibintu bitumvikana. Ni imvugo yifashishwa kugira ngo bagaragaze ko ariyo ntandaro ikibazo, ariko iraciriritse cyane. Ibi byose biragaruka ku ntambara iri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Gusa n'ubu birasa naho nta numwe uzaho ibintu byerekeza.